Stel jou voor dat jy moeiteloos toegang tot al jou data op een plek het. Geïntegreerde HERIS doen presies dit en bied 'n verenigde platform vir die naatlose bestuur van elke herfunksie. Hierdie sentralisering verbeter data-akkuraatheid en toeganklikheid, wat foute verminder. HERIS bied 'n gesentraliseerde databasis, wat data-toeganklikheid en akkuraatheid verbeter. Dit outomatiseer roetine-herfunksies soos salarisverwerking, wat menslike foute tot die minimum beperk en tyd bespaar op administratiewe take. HERIS ondersteun werwing deur die opsporing van aansoekers te vereenvoudig en die aanstellingsproses te verbeter. Dit fasiliteer doeltreffende prestasiebestuur met data-gedrewe evaluerings en terugvoerstelsels. Die stelsel help met opleiding en ontwikkeling deur werknemers se vordering te monitor en groeigeleenthede voor te stel. HERIS versterk ook nakoming deur rekords te hou van werknemerdata, opleiding en vereiste sertifikasies. Ten slotte, 'n geïntegreerde HERIS help om menslike hulpbronne doeltreffend te bestuur deur gereedskap vir outomatisering, databestuur en prosesoptimalisering te bied. Dit verbeter besluitneming en verhoog operasionele doeltreffendheid binne die afdeling. Dankie dat u by ons aangesluit het.